Mogli bi provesti pola dana pokušavajući pravilno poravnati i rasporediti objekte na slajdu. Međutim, PowerPoint ima odličan alat za poravnavanje objekata, pa ne moramo gubiti vrijeme trudeći se da ih savršeno poravnamo. Nastavimo sa izradom odgovarajuće pozadine uz pomoć Word Arta, njegovim kopiranjem i ubacivanjem na slajd. Kopiramo pritiskom tipki Ctrl i C, a ubacimo ga uz pomoć tipki Ctrl i V. Promijenimo novi objekt koji smo upravo izradili tako da je desno poravnat sa svojim izvornikom. Ponavljamo navedene korake dok slajd ne bude pun. Treba biti 8 Word Arta ukupno. PowerPoint ima neke odlične multimedijalne mogućnosti. Možemo dodati animirane GIF sličice, digitalne video snimke, zvukove i više od toga. Dodavanje video snimaka može biti odličan način da se privuče pozornost publike. Dodajmo video snimak našoj prezentaciji. Otvorimo fajl Sample u folderu Learning Files. Kliknite na dugme Open na standard toolbaru za prikaz Open okvira za dijalog. Sada dvostruko kliknite na fajl Sample da bi se otvorio.